Ni bwega sana mutegeri wa Meru TV na nkatho cia mwanya kuromba umbe kwithirwa ugi mbitikire na gitijo kinene nkwate ogeni ikiri nteto cietu cia Meru TV ira twithiritwe twikuthuranira ugorobo na Arua ngakurikana na Arua ni tariki 22 mweri ni jwa 11 mwaka 2025. Karibu sana tete na mbere kukumenyithia yara tukuthuranirite mwandiki wetu wa mathithio ukamwita Paul Ngujiri na nyukambita Njeri Wachiupe. Na tukiambiria na nteto cietu na tinabo akari bagicigo mbunge kia Central Imenti bagwatanirite na akari bagicigo mbunge kia South Imenti na mubethirite bagiciumiria na gutejaniria rwari rwa mutongeri wa mugongo Rais William Ruto rurarombere kwithirwa akiaria ntugu yegoro mbunge nene bakiaria akari baba ni betite na mbere na kuwa President William Ruto nethiritwe akiremwa ni kujuri mawira ne jawe yara ekirite akenya na kinyeko kagita kamyake 3 irethiritwe ari utongeriene utikintu kebata ethiritwe akithithia Kenya. Akariba banande ni betete na mbere na kwithirwa bakiuga atibo bakethirwa bakirita thirikari ya Kenya Kwanza gitene kiri kithurano kinene kiragieteri kwithirwa gikithithika mwaka 2027. No mwandiki wetu Nteto Jeff Agutima na ukari na ntu baba na turetera ripoti hii. Ntukwe mwake nyuma ya President William Ruto kuthithia rwaria mbunge nene muthenya jwa igoro na ndi muthenya jwa Narua akari kuma kiri gicigo mbunge gya Central Imenti na South Imenti ni baumirite na kuugia rwaria rwa President William Ruto arathithirie muthenya jwa igoro ni araba kiaria na metha ya nteto ya Meru TV akari baba baugeta ni mawira na akimutongeire uju ethirite akiejana na kinya mawira ne thithitie mbere ya thurwa na aremi kuja thithia ukeja kuthwa project ira president athithirio te athire kinyemwe ukeja kuthwa project ya athithirio te otona yujuri ende tujukirwo tongerwo ngia 5 trillion Kenya tugaga tuthiteu uni konda utimanzo na kanda muno inya jaje miru kambwe kuringana na rwariro president rwegoro nkiri gaira ningi agaichokaniria ona gitari kuthira anyie morongo rwariro rojurio morongo ura amenyeretie kambere president na aringe mbicha cha kungana cha State House nonto gitari kuthira anko ndo mwera State House ya miona ira TV ni oto miona ira ndakoromba raisi mantu ya mwe urari eta withindro mantu ya mweta withindro buru nonto utera kwetere mantu je gibaba yeto ndagache nithi kuma kure na mwanka na Arua nithi no iro toyana deputy president no yeto no tuwakanithio na kanywa na nekona no atwere mantu yange ya maingi kwau ikwari na promise thirikari igutonya urio tugakirwa ndamu Meru na ara muitone irega kaba Central Imenti yonde na mwanka na Arua miaka 3 ndamu witakwa kwau antu bakuria atiri ni atagwakara na ketha ndamu witakirwe antu batukaba kura tena the next time kana 2027 no tima antu bakuthithia jeraniri bakirikiire ni bakuga guti murandi kinya jumwe jambire twithirikari je jwithirite jugitethia aringi kura ni araboroterete murandi josha na jujwithirite jukia kinyamara kire akari lakini Mr President mantu zero uraririe ija mega tu gekwaria lakini te uja kalinde kurune nurabatere gutweresa mbere ma uracha ikakaino to cyane cyumburite anto nenya muno na mwanka raizi aja nimpumete Meru town na ngutiga anto nsibitari tu tayari sete gwita nguge nyambi kanambi ote mundu omba kuga ati na ndiba yeje ne kura tu thate ndene Kenya no te kurere cha Meru no muntu uju otu omba kuethera akiuga majani jongerete increase production by 56% mwaka juju lakini mbona sikere nami yeni akauga GDP ya Kenya ni ukirite for the longest time possible atinyani nene imono na riu muturire achugandira ko lakini kago turikana ni ati gote project nyemwe ne kuthonde ko thirikari yetu egufauru ote project nyemwe egwete kuruka otega hospitali ni eremere otega naja kiri otega na ke health ni eremere otega education tewana by university bate kona fees mandu jonde ja combine itwe jaringaniri nonga president atire njire ngaga tumira otherwise 2027 very hard for him bakirikiire ni bakuga kuringira thirikari karirite gitiko thai ndebe ni kwete kibari na Meru ni bambiritie kuibanga kwani mutongeria wa mugongo President William Ruto kura chetu chinyano ntobatu to karita ntobangira ndo ba president ito chwanto
lakini wa president na ndo baba rego na babota bari tukonda baba tana ndia tukubakuga muntu ari yakata ko to na ja kauga akathithia ntatu ikara kuthithua ukagerio control nyama okoro eja kire ici akarema watu nyama okoro kwa ngwate ja kire ici na ndeta woni ntigininga nyama okoro kwantu kwa yenda kuringira ici kurani no ni ake kuona nde bobo muringira nyani ngono nkanoga muntu ogwo wako watuga kwenka kwe na inkwira Kenya baibange bwaga nuntu tenjire ngi ya kuingia kana kuinga kana kuthiria morongo ya president no ntuna kuona kana ari tuona ngondu ikumwania ndebene ukeja gwithiruka kiri wananchi na bari te wananchi bari bazatu bakumba kugulira gatu njaka muno na inkuria Kenya bange itu ibange tenjire ngi na tujukie kuro ro tina kura na muntu akikibande bwaga nuntu mtojo twa mwakanya mtojo aturaga buru atena kyao kabisa. Nkiripotera Meru TV Mbeta Jeff Wagitumam. Na tugitigana na ripoti hiyo tukitha tugichokera akaunti-ini ya Tharaka Nithi nara nacio ciaca niciumbire kwithirikijukia mwerekera jungi na kugwata mwanki mathikone ja mtumo kumenyekana ya David Muchungu Ruguma iraja kumbite kwithirwa ya kithithika ruterene rwa Chiakariga bo ni nyuma ya Nicholas Musimi urokwirikana ni mucore wa kwi muno wa MP kana mubunge wa rutere runo gitonga murugana kwithirwa agitumira kiatho ki na kurungomana kwambiria kwiringira ndeve akiwa akithirwa akirwira giti kia useneta mwaka wa 2027 na arakuite akomba kwithirwa agitumira tigiti ya kiama kia ODM. Musimi ni mtu wetherwa akiromba kinya giti kairi mwaka wa 2022 anaomba kwithirwa agishindwa lakini kira kirigariti antu ni weku akatumira ODM orira akwirikana nethiritu akionekana ari mtu wa kwi muno na antu ba UDA. Ni mantujara mwandiki wetu wa Nteto kumurutereru Ndagara Waiguna agukari na turetera ripoti iji. Mathiko magutindekeria mutoti David Muchungu Ruguma wa Chiakariga magarukite na gutuika kibayo gia siasa arora kumereria matagiti kia MC wa ndini no Bishop Nicholas Mwathi aragutwa kirengoni Mwathi ombete kwethera akiruta ngwe MC uriku kagitani gaka kenywa zaidi ikira kugigutayaniria nto ba Chiakariga tiramwethi gukara mbere Chiakariga ature Chiakariga na muntu atitigaga rwana rukiriraga na chore bakiriraga athi kwaria gutukungi nuntu Kenya yothe ri mbere itu expectaga MCA wa Chiakariga wodi egarea na no turare mete wira pio box nyumbani andekeria nafasi ndimie mbende turengo twakwa gitethagia antu tura bobo botagogana Bishop Nicholas Mwathi akithina mbere kurutania MC ukarerete gite kagitani gaka kangwenda kubwira meani umbenda kwarioma ndajire aro ndethe akwinera nduri nene muno nderutire ndakombora mbacia kamunde ara yathi kugira family ithi kugira mwiri wa Muchungu ndaraitha mabukuni mweshimura twathurire kinywa CDM arutite ngiri ciiri mukwenda twetho tongore mukari ugu okwiwe pretend mbecira cia toy bampando akithura be kansara tisio MCA abatere kwethwa esanga biathoni bantu agigukari na mutegi kabisani ora na economic advisor kirobisi bwa gavana igotagata kagworaga twambe mugota utambulukite antu bamarimanti bena kanyamu antu banodi bena kanyamu na Chiakariga yewe na kanyamu na niyo nkaromba giteke mubunge wa Tharaka kagitaka kanyite na anda ida andu embe yotiko thiro ko siasa Kamboereni mbura ya kebuba ni tirembi nataka kwenda pole pole bukone kanyamu bukenda kanyamu kenda tugatara intobia bijeteko eto makerwe sindio no Nicholas Musimi muntu wakuwe muno na mujumbe wa Tharaka kithingatiro na kiama kia UDA nora warombaga gite kia MC wa ndini na Chiakariga kirisia cha kuruka cha mwaka wa 2022 agitiga baingi bagwete ndi arombire kwethirwa akirikithia karugama gite kia seneta kaunti ya Tharaka Nithi na kiama kia ODM kirisia za tukuwata mwana kwethirwa sore baingi athianagia na boba giciasi bakiama kia wathanini kia UDA Nicholas Musimi inda akorire na Chiakariga sub county ibu bateja kurodata kokora 2027 nimeba korigara bana basire watu wanashangaa unajua ungekuko ODM watu wangejua wewe ni mtu mkubwa sana sababu wewe tu mimi nasikianga tu Bosire treasurer wa ODM sasa hapa 2027 asante tafadhali nikikuja huko kwenu
nikibisha milango nipewe certificate ya nomination, nitawakilisha huku niwe candidate yenu 2027 na antiko la mtokanjina kitega senator. Kuma wandi ajagaria gejigo munga gatharaka ngiripotera Meru TV ritoka mbitandagara waiguna. Na tugitigana na ripoti ya ndagara kuma ruterene rwa Tharaka na nditugacokera aja kaunti ya Meru na nawe Daktari Julius Mbijiwe na nawe murungamiri wa Ritingugi ofisini ya gavana wa Meru Mutumanto Ethingia ntukwena rwa akiarandia na metha yetu ya nteto ya Meru TV nethiritwe akiuria Ameru okumenyera na kuwata ageni nkurukiye kana rimwe baraba kethiro bari aja kaunti ya Meru na baraba bombite kwithirwa bakiretwa ni misetho ya Kikoska untubura akuwa bukethirwa bukireta biashara Kathumba haja kaunti ya Meru. Nkuruki Mbijiwe netete na mbere na kwithirwa kinyagi taririe jamoja mawega jara kaunti kana thirikari kaunti ya Meru yumbite kwithirwa ikithithia rungurwa utongerie bwa gavana Mutumanto Ethingia akiwa niretete maendeleo muno kagiteneka ombite kwithirwa ari utongerie ni mwandiki wetu Anteto Jefu Agituma ari na nteto utariria. Ageni baba inge baketha bakilandi Meru nengwita kwa business community very ready to receive nonto county assemblies 46 cia Kenya amwe ringaniri na yetu Meru baketha bari Meru kuma narua mitsetho ere kwambiria Jumatatu aja Kenoru Stadium na is important bwe athletics Kenya ria barariongete aje baraugire apart from Kasarani Stadium na Nyayo Stadium the next biggest stadium na ere class kiriguru ni Kenoru Stadium eje ya Meru. Telsi booked ndene ya Mutindwa Chionde Munkando wambeta kuchwa nyumba Tharakanithi beta kuchwa nyumba Isiolo. My emphasis in business community jukene advantage yake ni batu ketha twina bonkurukie ngiriega na 50 baraba kethe bari Meru burite biashara nabo bwe good public relations bwenjwe kwina buya hospitable kire ageni baba na tuithine biashara abo bakomborithwe nyumba barugiro bya korea na inya small business communities team wengine ni ya Okas na inyabo bali karibu kwetha bakiomba kwendi into biao kene yobo mbago chianiria mutu na gwatuikaga ni bakwingia mono Mutindwa inya na untore ne tuli ito ba accommodation to bali kitu kidogo kenda tumba gukiria uchumi bwetu turagite ageni mono for quite a long time then ya Meru County, but now this is the time Meru is reaping. Meru tujenge pamoja tukugweta key ones Meru Teaching and Referral Hospital irana ndete the level 6 ekaleja Kenyatta yetu ndene ya region yeje Kanyakine Hospital na ara twina na nde theater twina incinerator twina state of the art generator ire kugwata immediately stima chiaura theater atu kuthitheru aja ojo Githongo for Immense Central Meathene Hospital irete thira ikiumba kuma mwankurukia antu 30 lakini andite capacity ke 200 inpatients Mikindoli irete thina theater lakini andi kambiria operations Nyambene na Mutuate hospitals nara gutatura na Meru wards lakini andi ile including Bore ire nare Ngalemara so kiogima bomwere kiri manto janjira kiri manto jaroje. Na tugitigana na ripoti yu na tuketha tugichoko kairi ruterene rwa kaunti ya Tharakanithi na ara nawe Father Patrick Mugambi nora noe batiri wa misheni ya parish ya Gatunga rutere rwa Tharaka netete na mbere na kwithirwa hakirita witwa kana kuromba iromba ryawe kiri tithia bangari kana mandereva akiboria bethirwe barina akiboria bethirwe bakitegera muno gitareba kuitangugi ciao mono barabarene nikienda bomba kwithirwa bakinyiga ya mitino ira yetite na mbere kwithirwa kionekana barabara ni cietu muno kagiteneka twitite Kathigonko akiaria no netite na mbere na kwithirwa kinya akiromba antu bonde kana bethirwa kana Kristo bombe kwithirwa bagite na mbere kwa ana bao nkwagaya igitarira muno bari micio ya barabara thiriti form 4 o amwe na kinya barabangi bari mici akiwa na babani bakwenda nkwagaya nikienda bomba kwithirwa bagichoka skuru bwega ngurukine tete na mbere na kuria akristo batikethirwa bagitumira mbecha ciao cionthe muno kagiteneka twitite Kathigonko indi barikane Januari ni bakwenda fisi ciana bomba kwithirwa bagichoka skuru nuntubura nandi etite na mbere kwithirwa hakiromba antu baba bagwatanire bonde bari amwe kagiteneka nikenda bethirwa bari na Thigonko imbega no mwandiki wetu Anteto Kumurotero Ndagara Waiguna ari na chotariria.
Father Patrick Mugambi Patrick mwene misheni agatunga na arutete mbeto kiria ciari gutigeri bakomenyerana bao mono kagitani gakabaruka na kuri na mbura kwebukana na guntokura komba kubaikirwo gwatini mono ta miuro igita riri ni bwije ana babaingi bari ruthene na igita ria rutha o mwaka ni twigagua tuma tukija mono nuntu bwa ana bara wetaga gutagia shamaki kuthaka na mbiguro kuthambira ukaigua ana bauka bathatu bauka matwa ni bubwega tukamenyerana tukamenyana aria bari nuntu kwina ngugi nyingi cia kurita inya thia gutikura bwega nitugwitikia ukaura lakini kairingi bena ithomo bila bejire na bio bena homework na ngugi nyingi Koroki Father Mugambi akinyeria kuri na bata ya kwakirira na barata yari baruthite ngireni na bara barikitie form 4 nikenda baithura bari na mikarire mega kiri mugongo mwana ora arikia junior secondary kana baba primary kana nya bara ba secondary no turi bakurikia kimegerio bonde ni tubamenyere kena betho bari ana betu pa ututethia nyuma betho bari achiari ba bega tongore ba bega no tutuketha tutina na baba ba youth baba bara bakajukia ngugira tukurita ndi kuona taka gukethera kuri gukwega muno kwa gumuchiari wengwa na antu banene bara turi nabo na bajuju betu na aribo betu bara bari ruthene bonde ngugi etu iria iri ya mbere muno acetiire Murungu atwete gitumi muno ni mwana uyu mwana na menyerwe na kurwe na discipline na kurwe na migambo mega na ero bara gutibu wega tibu wega nontu na kune kwiyite gita rimwe gutwika muchiari atikwenda kwira mwana uma atikwenda kwira mwana betia atikwenda kumuchokeria kauntu kaba guchokana tantu ba erika rimwe kwa kune twira mwana uma kurio umwere au kwijira gutikubua na ngugero kulitete kubua na rira ritabu bwega otabona tumbaga kumu appreciate tukamwira unaendelea vizuri rira atendelea tabu bwega nyara one tupatari kumwira mothia kiuria ciari kwiga muthitho nontu bwana gucoka cukuru mwanka tukugwata na kiboria batigatumire mbeca cionthe kiri rutharuro bariganirwe cukuru tarira tigungo ni kwijite ntano ni kwijite nyambura nyingi ni kwijite biatho bila bia December na ni bwije bubwega bimwe byabyo ne bichumbura gantu bamwe bagatumira mbeca cionthe na nandi nugona bukari tugiririkanaga Januari ana bagacoka cukuru tugiririkanaga Januari kwina ngugi tweterete nene muno please muntu namenyere muno tutikareke athoke mwaki kinyangia biatho bira bingi biana umbere bira bia nya gitumi kinene nkuruki kuma gicigo mungege Tharaka nkiripotera Meru TV rieto kambita ndagara waiguna ni bwega sana ndagara nontu bwa ripoti kuma ruterene rwa Tharaka na nandi tuketho tugichokera ja kaunti ya Meru nara na byo ntukwe narua MCA wa Kibirichi Jacob Mwirigi bagwatanirite na chief officer wa Roya ja kaunti ya Meru no mutuma Kangote nabo nibombete kuthwa bakiliungira gikundi kimwe ruterene rwa Kibirichi gikumenyekana ya Kathuine nara betete na mbere kwithirwa bakieja na mibaibo nikenda antu baba bomba kwithirwa bagikuchia ruje kuma mwerene monka kwithirwa bagitonye ruju misi ijao nawe akiaria Kangote netete na mbere na kwithirwa akiwa ngwataniro ya gavana na atongeri bangi ya kaunti ya Meru no itumite maendeleo ya moja ja kuomba kwithirwa jakionekana jagita na mbere bakiaria akaribaba Bakathuine nabo nibetete na mbere na gucokia nkatho simwanya kiringa gavana bakiwa nandi bagutetheka na bakuona hotethio bubu kwenda bukibaguna nontu bari na wirigiro nandi bakithirwa bakinywera rui micine yao mwandikiti wetu anteto kuma ruteruro bure mwende wa Libuni ari nacio tariria Irenjera yotiela kariba Kibirichi ni bakuona roiro kwana ntuko jaruari MCA wa Kontokonje Jacob Mwirigi na liongerete kundi kimo kia ntura ya Kathuine no ba paipu cia rui irenjera emo yobombithia kurita rui mwerene no kinyithia nja cio ni kenda bakathira nyonta anda ntu betu ba project ya Sainjo twatigira wirane ukuru twauga nkeja na mibaibo hindi amboireni au twauma kanyuma indira ina challenge nene anu ije kuga guchwa wetochwa na wetochwa wona imanto mwanya kana batu wetikia me ano wethro wina wiru bochwa weto ringa murango jogera ijo ingene waringa yo yonge uketha yo to kurugurwa kana we wa wira ne bote kugitatea
na nde ambwireni twirenge ndongi mono iria gavana Omeru tugwita mutuma twithingia tugukara nthiguru nawe ndi muthurwa wenu tukaria na tugetikaniria echo kethira iria akabere turari utaigirwo ndabwira bompe kiumia kimwe ndirabati kwija kiumia kithiru gwa mantu jangaratana kidogo supply ore oerwa ngugi achererwa na ndabweja wirane buria nontu inda ije twakara nthiguru na mutuma mantu jakagitatea jakabua na ndiboke na jabuyete bwina wirigiro bakunywa ruje twina thirikari ekuga na kuthikita atia na kuthithia otherwise narua yukari ntuku eruje ibuije twaririe mono mantu a barabara ntuku wenge bukambona on December wa nkeja nandi nturene na ngitaga barabara twina engineer tuma barabara tugeje ngi mwanka tuthithie plani ntureje imbi ngugi mbie kaito kwambiria January. Akiaria mutuma Kang'ota norane chief officer wa Rũĩ kaunti-inĩ Meru ariwa ngwatanĩro gatagatĩ ngavana na ma MCAs gũtũmĩte ontu bobo kinyanĩra gavana wetu wa Meru ora mheshimiwa arikio bwira iba kuthikanira na county assembly bwega na ibo ntukona itukumba karanthi na mantu yageta na speed no ntumberene mheshimiwa bategemba uya obichine cha executive mheshimiwa ategemba uya obichine weta obichine chief officer wa barabara mheshimiwa ategemba weta obichine ya chief officer wa water so mheshimiwa akethera ategemba weta obichine ri ayana mabatara yawe yantu bawe mantu ya kombo process na yakinyila antu shetani ashindwe shwango ndobwira antu betu bakibirichia tuchokere Murungu nkatho no ntumiru thai tukona nitite bwega gwataniro njega ya mwirigi na antu ethinkia ni atumite bona rori iria na kwi munene uria butama no munene oruji no ariterekire wara mwira murume tupaipu tura twakoitugite atia itije na aro tukwija kulukia kariba kathoini nda bachoketie nkatho cia mwanya kiri ngavana wa kaunti Meru mutuma twethingia mona MCA uyo bakiwa baetana mbere no bawa tambaru tukenarua twina kugwirwa gukwingi muno nontu bwa Murungu uturikana na bara barikani Murungu ibarikani bwega turewe tutwithiritwe twina thina nyingi muno cia rũĩ jabatu twekũrũi rũĩ gũta na rũĩ kwithirwa tutikugania narua tukona thina cietu chikuthira nkamba kuibwaga nontu bwa thirikari iji yetu ntimenya kubwata matito aria maingi itongetwie ni ntwithingia na uguo ri kansela wawe na anene ba bonthe bari aja inkwenda guchokia nkatho nkarije mutongere ruji ruu nontu ituthiurukite muno tugichwa uria turutare ruji ruu tukunda lakini ni mwanka nandi mwirigi MCA wetu na thirikari yetu iba tutethetie kabisa nontu narua rũĩ tugukunda ruru tuoni ndejere gitarira aja mono kuma 1974 na nandi mandu jara mbonete ntajona inkuga atiri obicie mutuma ngai arogwata mbumitharima mwirigi wetu uyu uri na maguru ja gwitaga turete tukamwita narua marete kiripotera Meru TV kuma Kibiritia bore mbeta wa Mwende Walaiboni. Ni bwega sana Mwende Walaiboni kuma gicigo mbunge kia Buri nontu baguturetera ripoti iu nandi tuketha tugichokera ruterene rwa Igembe na ara nakio kiriga kiumbite kwithirwa gikionekana nturene ya kanuni ira iri gicigo mbunge kia Igembe South ni nyuma ya Ntomurume Omoro kurikana ni wa ukuru bwa gatigati no kumenyekana na rieto ya John Mwenda kwithirwa akiuraga mwekuru wawe na kinya kwithirwa agichiuraga ariwe wengwa kuringana na karibara bombite kwithirwa bagikujira ikarikariri na boni baugite ati Ntomurume oje arombite kwithirwa kinya agichinjira kaburi kawe wengwa gakuthikwa na araretete na mbere kwithirwa agiciitiria mwekuru wawe kinya kumwira akamuraga ni nyuma yao kwithirwa batiganite ko kagita kamieri ile no mwandiki wetu wa Nteto kuma ruterero rwa gicigo mbunge kia Igembe South no mukiri wa Nkonja ari nacio tariria ndangi wa thimu ndarwa oyo wa roim cousin wakwa mwari ndarwa yo first of all twatawe ngui onde mbithe ande manager tulitawe ngui nyeyo turawe ngui we no twatianira to masto ayo tano osa mirambi yake onda ana ko mama
Teu ndande ko mama ndangu athimu. Nondera kuiba nteto ikuendelea ndauri kari. Nondera sijui aki ako muntango imwendira akiminda akwethi atia okua. Mbayo kona yale mabati thate 80 na thalelie ne aburi ko kona au iko kwa tukanire eko thale nyumba eko na nyumba ikuthira ki yake ona mokoro kana ne tire wakanja kabu kanja kaburi na kinyisho iendelete ae kaburi mbethirite oni mbethirite ndetere ndera mwekuroke itakisibo sibo etu anestiara makinyo kindo mno wito obitine kiara nyo tuko bwara bwethire bwonthe arorwera mutangire mwekuroke rogere kuroka thaya soka ita isule murua nara aiwe asienjerere awe mapema onto na kubwe kunma lazima ko yani akona na kubwe kuma ki ena kyompo pa kiwe mwokoro ikuthira mwokoro na aremera na namba emunda to ambira unde me ndemwendia ndira wangare ndekirwa isichu ndaati okua ndiranywa ndawa ndaati fulani nda muria mwendi sababu obwithicio yonthe imbi ndondumira ndeta ndacwa more ina mwendia ndeta ndamwira pinde teto erete kuendelea boya no boyo ke seria watu na seria re seria na viara dhira sia kile na family ni na dhira nya utuku kutuka na rete ni na ndete kuita korwa na viara dhira sina ni nambe munda kenda endia na giya onde my brother tikanyende ne nyani antu kaweta na to yero tilimana na mami weto na to na wena to mura aya golla kadane nambe antu au twinde otwana kaweta ande watu kana my brother na we na asira beta wa an kawera assistant chief antu andama ko ya tori bele baura ni te umwale to mwendia unge areto gashi enji tibonda 23 years sibe direta bena vine domestic issues be to fifine kwa tukaria na kona mukoro weta mwendi ya kere na ena kiongo kile abnormal non tunari na accident so manzi ya maingia abweza sia edera teko bwairo bandi ba separate na mwekoro ke mweri okenda bari separate ya mwekoro ke mweri okenda ari mwekoro ke mweri yo komna je mware yo sisi no mbira no musetirie mwira morwa iro amwetire nda bakanzu ndereze ajoke warrant some hware simwendia na ndacoka ndaonya mwekuro ugu wito akinda mwira eto tuko nonti basema nasio tuko ruwa moro no tuko basema nasia ndamwira eto tuko kuma wo faria final irondeire kuibwa yoro tuko o moro era njirene around that and I got 14. Na tukaua pole sana akiri family unontu bwagutiwa ni endo bao na mwathani ete na mbere kubainya kagitene ga komo. Na tugitigana na ripoti yu ni ati nawe Kirimi Kanyata uria ni mutongeri wa Nthuki Mbithi aja kaunti ya Meru na uria ukuromba giti kya MCA ndene ya wandi ya Nkuene none thiri twagiciumiri na kumeneria bona ni gavana wa Meru no mutumantu ethingia o amwe na senator wa Meru Kathuri Murungi kirakuwa bati kuthetera kigina kya basari kinyanyuma yakyo kwithirwa gikieberua kiri thirikari cia matura. Nguruki Kanyata netete na mbere na kwithirwa akiwa atongeri babo bairi bati kubwira buru kwithirwa bari utongeriene na batere kwithirwa bakieberua itine B kiri kithurano kya 2027 nonto tengugi cia maana kuoneka baritirite Ameru no mariki wetu wante tonjefu agituma ari na report yu na njira endaja kuona gavana Ameru eti akiuga mbeche cia ambassador na nde itionora kairi ni rachokere thirikari nene na nteto eje na biuria kadhaa sasa waituije kithomo thirikari ya county thaira ina ECD na vocation training lakini mbeche iji cia ambassador tutore achio kuma devolution ireja Meru county kuma githara gavana Munya monkana ndere kawira atina nde gavana Mutuma noe okuga na nde mbeche chirachokere thirikari nene itionora cia ambassador na ndeja kuga achiari baibanga January na inkori atire katwe thinya nde muchinka nkori ya mbeche iji inaitwira ikivutire kuitwire kuma
Iwitwire kweja na ambassador miaka unkurukia 13 Meru. Kivoti itwire kuma. Ikuma chieta kithirikari nene. Ikivoti iri kuchieta. Kwa tuke consolidation kana ambechi gwe kwa mwe cha kithomo. Indi kithomo na atakitatumirwa. Ikiotheri kuma January. Ni tou ate kuria na ate mbecha. Chia education kana chia ambassador. Kana iragitirwe kana chia choka Nairobi. Na irachokere kugitatea. I ngono chianke jana nkabune eturora bagwatanirite nga group ire amwe ngagwita ngugia ngaine kwando nete kwando. So kiuria kia nare ambassador iretire eu tutwire ku enjoy miaka 13 tukonda kumenya thiri county ya Meru akichurite kana country wide kwa tuke country wide kwa tuke county 47 then presidency ne batare gutangaza kithomo kia January ge free already timbecha amochionde na tukonda kumenya thiri county yake kadha abunga bakaja na ambassador kethera ngafu kaja na ambassador itukwenda kumenya na manto ja gutwira na nturene akieja na mebokando kana kira kwejana itu tutethia na aria batare kuriria agatwansa street na ante kumenyethera kwa eje baine Ruto ni awekinyia kethera mbecha ire ibatare kuja chiche Meru county na ni aki yetu na ni vote yetu kuringana na mugao turia kana formula area resource revenue allocation ya county chionde ibatare kuona niki cha Meru aki niki ntaigwa ntato ya kungi na watu kambire Meru itwirwe ketha kithomo kake otheri na watu kabatomba kwaria ibebere mapema watu kabate kumboka linto bya Meru inyabira birare obethirite abigwita mbasari bethirite gegwita noi ngavana gwatirite atire kinya kurekia na ni aki yetu na ni vote yetu kuringana na muga. Na tugitigana na ripoti yu ni ati nawe uria wari munini wa gavana ja county ya Meru Titus Ntochu nethiritwo agiciumiria na kumeneria abunge ba Meru nikira akuga ati abunge baba na ndini bakuonekana kwithirwa bakithetera thirikari nene na kurirwa ni aringi kura. Ntochu akiaria netete na mbere na kwithirwa huntubura abunge bambete kwithirwa bakithithia butebugi kinyanini na arakuo ni bombete kwithirwa bagitikiria kumama ururibu muna thirikari nene bo ni nyuma ya rwaria rwa mutongeri wa mugongo Rais William Ruto ntuku ya igoro na araretete na mbere kwithirwa agitariria ngugira thirikari yombete kwithirwa ikirite kwa kagita ka miaka 3 untubura Ntochu akuga nandi antu baba inge kana mantu jara maingi ya kwithirwa ya kithini a Kenya yatombere kwithirwa ya kiarirwa na bunge nabo antu akuthetera a Kenya ni betete na mbere na kwithirwa bakimuringira mpe na kugwatanira nwe. Mwandiki wetu wa Nteto Mutugi wa Kiambi ari na Nteto utariria. Meru antu bakutheta nontu ambere atongire wengi babachalilwe betere okarie thirikari anene atetero okarie mwananchi finance bill ya ekunyele wananchi yoba tax bete nyinge kolokia wananchi baraka bauga wa kolokia nei bara tafadhali mando iyo tunyele aba taxation ndio tunyele lakini bukata uri mutongeri ochali ni antu utiburite kuita ukaria president kana ukaria thirikari na uburite ukaria mando jaro kuona thirikari ne kubwithia ya ku benefit kana yo faidi ya kuna faisha antu ba kubara chalite no ndo chali ne antu. That's why you are called people's representative. Ini tunaona every week baja jeka motana nkunia ikena kanaro akenine eja teme kuba maendeleo bokori kana president eto Mwai Kibaki ayukiria ndethiri buru 2002 miaka 24 mismanagement era yareo president rareo but eyera change ange through a structured development plan either na vision 2030 eta professionals and qualified come with a roadmap twake bypasses Nairobi torugure Thika superhighway twake Lamu Port SGR Isiolo International Airport many development many infrastructure projects dams chiakwe na mambo mengi. That is how Kibaki developed this country. Kibaki utamona State House agita antu abanangana baja ndangiriza na ngagirie kumiantu bagwita kugera every week. Kibaki utamona kenangana baja kenine. But the country grew. What is required is action plan. Let us execute. Mando yara Kenyans bakuga na turuga atiri turenda barabara chiambira wakwa. Turenda kuona dams zikabira wakwa. Turenda kuona employment opportunities kana infrastructure project that ya create employment opportunities for young.
Na tugitigana na ripoti yu ni ati nawe gavana wa Meru Mutuma Ntwethingia Ntukwena Arua nombite kwithirwa agitongeria mambura ja kana kurekeria acethi ba mibira mwanya beta micetho nera yitherwe rio ya thirikari cia county kana ya ritingungi ba thirikari cia county ira jijikene muno ya Kikoska na araba komba kwithirwa bagita mwanka county ne ya Siaya. Acethi baba na ndibethiritwe bakirekerwa na araba erigiri kwithirwa bakiambiria mithako eje ira yitete ikethirwe gita na mbere kuma tariki 23 mweri jo turi mwanka tariki 29 mweri jo turi jwa 11 no mariki wetu wanteto mutugi wa kiambi no kare Antone unaturetira ripoti hizi. Gavana Mutuma Ntwethingia Arua narekerete njore ya ritingugi ba thirikari ya kaunti ya Meru kiri gwita gucindana kiri michetho ya Kikoska ira irigiri kwanjiria tariki 23 mwanka tariki 29 mweri na jojo kaunti ya Siaya. I stand before you with immense joy and pride as I officially flag you off to the 2025 Kikoska Games. I congratulate you and each one of you for earning your place in this delegation. Akiaria gavana Mutuma nona nite witikio bawe kire njuri ja kiboria kuona ne bakoreta riri na uchindi kire kaunti ya Meru. Ladies and gentlemen, go out there and carry the Meru spirit high. Compete with dignity. Give it to your best. We believe in you. We are proud of you. And we know you will make Meru shine. Yale yote tumeconsult na nyinyi. These are listening government. Na tumewasikiza about the days, about the fair, about also more people to participate. Kwa sababu you can imagine tuko na workforce I believe here more than 6,000 but we have a number 300 to represent us. Maybe hiyo ukiangalia percentage maybe ni kidogo. Ndio going forward tumesikia pia hiyo so that we may have more staff participating, ndio wale wako nje pia wao wasione kama wamewekwa nje kwa ubaya, but ni budget ile ilikuwa kwa sahihi. Aria Mutuma onanite wiru bwawe bagukiria ngathi cia ritingugi ba kaunti ya Meru akiuga kinya kandi cia gutungatira ugima bwao ni ciagirithitwe na kinya kwanjiria kinyaniria scheme of service ya ritingugi ja uria yari mobile sindi. Nation rises on the shoulders of its workers. Honor them and you honor your future. We therefore remain committed to improving your working environment, strengthening welfare, and ensuring that every public servant feels valued and supported. And let me be clear. Let me be clear here and now. Anyone who dares, and I repeat this, anyone who dares mistreat hard-working staff will have me to reckon with. Kiripotera Meru TV kuma gicigo bunge kia North Imenti Mbita Mutugi wa Kiambi. Na nyuma ya mutongeria wa Nthiguru Rais William Ruto no kwithira agichumiria igoro na kwariria Nthiguru ya Kenya na ndi akariba bore na boni bethiritwe bagichumiria na kwithirwa bagitariria mantu kathumba jaraba kuwa thirikari ya Kenya Kwanza itumbite kwithirwa ikiujuria bakiongera akariba bani betite na mbere na kwithirwa bakiwa thirikari iji irieza na mawira nenkabo ende batikumba kwithirwa bakiujuria mawira ne ja jonthe mwandiki wetu wa Nteto Mwende ari na ciotariria Antone asha i 50-50 tontonande kwe mantuja sana ndio gutwega ndio go ina kandi lakini ugeta gutwega gicibitari muchumba gukundumya na kwinange utikumba gutetheka gukurukira sha kithomo nio nakio ewicha no chari nyinande ere tondo kithomo ato kwa muromo to gukwotheri tondo kithomo nande bari wandeje iba kweja na mbecha ndeje inge mbecha ite kuoneka kwa unande abo tongi muromo theri thirikari Kenya Kwanza iyo tubirithira kungana no twethe ke sha eu gwetwa sha na kuthithia bora sha uriro ugwe ukethera wajitwo mwana wambiria Nthiguru ntigwitikana omba kwambiria Nthiguru hospital dispensary na murimo joro na juju munene ukera no mwaka wambiria Nthiguru tumu ikinya tumu tekwire kwa sha tegwita ngugi tukeje ke school
kaba system ĩrĩa ĩrĩ mbere no tũcukuru iria thaa ici kana system ĩrĩa rutaga gũtũmĩra cukuru ũrĩa na bandĩcire mantu yothe kethe schools university na bandĩcire mutindo jwa funding akugarura jongi inya mantu ya president gona yaka kuna ja tugetie muno ontu inya tunarami twerirwo tene no tuwe thithwa barabara inya ke mburogerwa ngari jitaira na untere ntikuona inya wajaga kuna watugetie kethe igintu ya cha utigintu ya guburu kenda mwaka anya uningetaga ai mwaka yomwe ijuokara yonge yo campaign te barabara yo bo example mbogora to nya barabara yo thai ito to na gwetera turiro ramigekiro ramiogekiro 2027 ejeta kuringa campaign oni biri mpenda itorite ngoge tutigane a siasa no tukinya ejo mbira 2 times ote onkorea no thina nkorea kinya mbira ground na kula taabu abwete kwetwa ategete mantu ya undipure ate ko undani kenande akiadiganto bate kona jaka kwa diorongo nande imawira ne bena jo lakini muntu atokara jaka kule advice enyo akija kuita kwa manto kara jaka agwita auma mantu jara achamani ajo agajari otheri mantu ya promises ite kuingwa promises ni nyingi mono itukura tukazirwa bo lakini utuntu bukuonekana bugithithwa. Na ripoti huu mutegerie kwamba kwithirwa gitukira gatanta nteto cia tugoro Narua ngagucokeria nkatho cia mwanya na tuba kwithirwa tugwete mbaru no kwithirwa tegerete nteto cia Meru TV ntuko cionthe na gutuma tukethirwa turi station ya mbere ndene ya ndiguru ya Kenya ngakwira ibwega withirwa rino tukubuthongi na bujuri itharimo bi mwathani mwananiri wetu wa mutheithio haka Paul Gojiri na ni ukambita Njeri wa Cheupe.